Da mlade, posebno studente u Bosni i Hercegovini, itekako zanima perspektiva Bosne i Hercegovine, posebno u ovoj fazi kao kandidata za članstvo u NATO savezu, potvrdila je zanimljiva rasprava povodom teme Bosna i Hercegovina na putu prema NATO-u, koju su u studentskom centru u Nedžarićima organizovali Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus i Atlantsko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa NATO štabom u Sarajevu. Zanimanje mladih za ovu temu je razumljivo, jer članstvo u ovoj vojno-političkoj alijansi osim bezbjednosti donosi prosperitet i ekonomski razvoj, a time otvara široke mogućnosti mladima za radni angažman u domovini. Zato je važno da mladi budu na pravi način informisani od kompetentnih osoba o svemu što je važno da znaju o NATO savezu. Ja mislim da je najvažnije da se ova tema komentariše sa mladim ljudima, zato što se njih daleko direktnije i bitnije tiče nego onih koji se nalaze u svojim zrelijim ili trećim životnim dobima. Ovo je jedna jako kompleksna tema i sa svim iskustvom i praktičnim iz rada iz Ministarstva odbrane i akademskog rada, gdje se opet bavim integracijama, sigurnošću i NATO-om, ja mogu reći da to nije jednostavan izbor. Jako je bitno da se o tome govori svakodnevno i posebno je bitno da se uključimo svi u dijalog, odnosno da raspolažemo činjenicama i da svim građanima Bosne i Hercegovine, ovom prilikom posebno studentima, damo konkretne, tačne, istinite informacije o onome što NATO integracijski proces znači za Bosnu i Hercegovinu i posebno način na koji se to tiče direktno njihovih života, njihovog ambijenta, njihovog društvenog ambijenta, obrazovnog ambijenta i svega onoga što integraciju, napređenje jednog društvenog političkog sistema u Bosni i Hercegovini znači za njih i za njihov život i njihovu buduću karijeru. Što prije mladi ljudi shvate perspektive Evropske unije, ono što nosi to, što nosi NATO, kao jer NATO nije samo vojna organizacija, NATO je politička organizacija i otprilike to je prvi dio, to je kao predigra glavne uvertire, da tako kažem. I ja mislim što se više mladih ljudi uključi u to da će ubrzanje, da će to ubrzati kompletne procese. I ja mislim da to je zapravo jedna i ključni uvjet da se ti procesi ubrzaju. Osim toga, mladi treba da znaju i o obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela kako bi njihovim ispunjenjem aplicirala za aktiviranje MAP-a, akcionog plana za članstvo u NATO savezu. Bitno je istaći da mi što prije moramo da implementiramo sve što smo potpisali. Znači, Bosna i Hercegovina potpisala partnerstvo za mir 2006. MAP-a plan 2009. Ostala je zadnja tačka MAP-a plana da se ispuni. To je uknjiženje ove perspektivne vojne imovine. To je sada političko pitanje. Sa sadašnjim sastavom predsjedništva Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim gospodinom Draganom Čovićem, mislim da je službena politika Bosne i Hercegovine da ćemo mi tu zadnju tačku MAP-a plana uskoro potpisati i da Bosna i Hercegovina će sigurno u što bržem roku biti članica NATO, odnosno da će dobiti poziv. Ovakvi skupovi i razgovori sa mladima dobro će doći i u buduće, jer put do punopravnog članstva u NATO savezu je dug i zahtjevan, a to znači da će ključnu ulogu u odlučivanju imati upravo generacija koja stasava i koja će, zahvaljujući ovakvim razgovorima, biti na pravi način informisana i osposobljena za donošenje pravih odluka, kao što je članstvo u NATO savezu i euroatlantskim integracionim procesima.